این عزیز تاشتی لگل دوستان لباجار آمده دست بید که لقوناغه کی دیروکی هندک قوناغ خاطر چکر لباجار آمده اف قوناغ بکفرین بازالت قرش داغینه دو میوان من عزیز هنه ام بجن روجوان جیب خیر خیر هاتن سر چابا خبر باش باش اسب بوارم کو گله کس و ناز کن یعنی هج حاجه کو ام تقدیم بکن یا نه دیسازی بیش دیسازی ما بک باشتر که امام نهاد بجد دنیا عالم شما مناس که بابا يعني نه حاجه بله برز امام تاشیار پارلمانتری هدفی یه باجار آمده تو بسات چابا هاتی از ولی سپاس روز باش دوی که ما بکیک سرتاج دست بکرا جبر عمر بو نظام عمر وی جمع زده تره یا نه با اجوا جوانتر باوا مر متخصص كل خو ابي بجه يعني دبك الجواب ما عمري زيت راست قالت سپاس سر چاوا برس سرتاج بوجاك سروكي پدکا باکور تجيب خير هاتي سر چاوا اهلا وسهلا اسب باورم جيوا خوشه قالك خوشه تاشتي واجي خوشه وش خونت كان؟ كي امام باورنا كو برنامج زود دست بكره كو دست بتاشي تاشتي بك يعني من چاهي تاتي سر چاوا اما ترندك يا تازه كو لديار بكر لآمد جوان ها بويا اوك مودا يعني بله واني خو عاجز كن دبيج نخير دبين بانيري ميت بسيرك ومندي ونظام تشو هر تشتي مدية سروشتية فلكلوري دبيشم قالك واني كيف خاش من جبالكو تاشتي لواني تي لبلي باجاي كردستان دنجي ويا بيتينن دولة من تردكن اما اصلي وي واني بويه كي بيويسه حوالي من واني بخيلينك باشتر والله باشتر ما تشام بيوزا مشاركي برويا داركي نه يعني كسرتاج اوروبيه بزاني او اوروبيه كذا بناخذ من هول تشافي وهر ديون هيت ايوي زيدل بانيرو زيتون بو اتا ديريكت لسر كذا يعني مديتي وسر شعبه هاتن هم كارن دست به تاشته خواب کن اما هم صحبت خواب کن هم تاشته خواب کن میوان ما نهال سر اکران براستی است پس باور بکنه ها دخسی جسم حسودیه دکن یعنی برا اوجي کرم کن ورن الفيدري آمدی میوان پرور نیانا موسم باوی من باسکر من ندی دریه وان دریه سوره دهاتن گرتن دگو و پشتی ایوال بهاتن گرتن حتی سبی کس بندان سوری هم قصا ایکوب شف باهات دل درب ما يعني لقراوي دموي هبو السريس بروجي دهات حتى روج هذا آبا دريد قرتن وكيد فرد ابونا اورو ميواني وي قال وان خويت كن صوت يعني بيجن وكافيكا فندقت بيجن اوتيل تنبون هناك بركي او كابون خان كروان سراي لشم مالا ميوان داريا يعني الدولة مندي وميوان داريا مش بريدة بناف داريا بكارو صبيش لباكور لجلك جيهان از باش زانم كو اوتيل تنبو فندق تنبو من سال داوي هاتنا تشيكر والله مثلا شمزينان اوتيل تنا فندق تنا نها ششتو دنیا د تی بیرا من د دیاربکر اوتل هبو فندق هبو توریستیک پالاس اوتل اوتلی که گلک پس بنابدن کو و ناو سوری داجی اوی dört yol دگوتن کاوشاغه ده اونور هبو اونور پالاس yani پالاس وکی فندق ام بیشن پالاس سرایی یا او بو او فندق هبو ve Diyarbakır tani sur bu hama devimiş hatta ofis zedet ne bu? زدنا Lise caddesi bu evet. بله نها بیا باجاره کی گل Başarı ki mezun diyorlar. Bale rafta. ما مصا امام هرچند ام نهال سر سفرين اجي وكيف ما خوش اجي ام باسا روجن بريد كل بل نهار راستيه كي تلي هذيها يعني هالباكور لآمده وشالكينا مثلا قايوم مايوم انا هدف دوان چالاکی خدا چاوایه یعنی او پشتگیری خلقی اسلامیه نه چاواد مشهف چالاکی و خواه پیشاندان و يعني هر روز مثلا هون قادر و چه بینه چه نابینه مثلا قيوم يعني تشكي بحقوقية يعني دولة حقوقها قداتينا قانونها كيشيتك وهركز قاعد بوي قانوني رئيس ضاربه وبقول لك هو قانوني ولا تجي إدارة بك ليه قانونها كيشيتك لسر كردا أبي قانوني بكارنا هنا يكيد انتينا لإسطنبول لأنقرة لإزمير بكارنا قانوني كدنا الكردستان الباجرة كردا يكيدنا ev kayyum abetin tişki usaya yani siv yeki adar ede hel bijartım çedile rok şunda yeki nisan ede jibrin hatire kayyum bavejin valiye داخوزنامه کشان دیه داخوزنامه شان دیه وزارتا
درم ايش خبر بري هالبجارتنا جي سركومان تركيا رجب طيب اردوغان متینگی خدا دگوتا دگو يعني هاگر کو تشتكي ام درياساي در حقوقي بينون ام قايوم باوش هي تشكي تدبوا اخويتر برا كنا بشغل يانا صالك دستات بديتنا ويا ولي جبنا قانون مراجعه تويه هي يعني ابيا كارنا اشات داغر مزمن ام بيجن كنا بشغل يانا صالك بشغل يانا ذاك بيع حقوقي تشكي كنا او شو ما يقول طبيعي حقوقي دبا تقول حقوقي جنتشي تيوي استي كو يوروبيشتري باوي ادنيش يعني اون چاوره نکو تشتگوسا چه با يعني بحقوقي كوزي هبه بيعصي هبه كان هذا الشركه مثلا هنجي وك بارتين كردستاني وقالك جارا بهذا بيرا الشرعي وابو لقالك خالا دا والند هاتن جمع تشتكو خاشي بلستاشير خاشي ورا زي بيجي ما جبوي چای خو فرق كاب دست شات بري كلامك وقالك يرخنا لهدفت كرا و بلاتفورما چير كرا دوی مسئله دا ما پشتگیریا پارتین کردستانی دید حلوستکی هف کار دید هل بجارتن هم داجی هندک نابرا دا اتفاقی که ام بیجن چه بو هن وک وی مسئله وی مجاره مثلا مجاره قیوم حلوستکی هف کار جالی عنیا کردی دن ها بیا و آوا بیا یا نه؟ نه طبعا از او سابجم ما امداب اتفاقی دا بود لهل بجارتنی دا و دمکی ما خو پیشاندان یانجی میتینگی مزین چید بو ما هر دویرا او گوتم ما دگوت قیوم اراده ملتی ما تمثیل ناکر بله و من دگوت از هیوی دارم سیو یکی اداره دا امی قیومان بشینین او در کجا هاتنه یعنی امی بشینین انقره و کد ورم سر کد نها لدیار بکر ام بیشن قیوم هبو لی 163 يعني او دنگه کی گلک کسیه خلکی ما دنگه خدا با عدنان سلچوق مزرق بید يعني اراده خو بیان کرد اونها دیسا جاری که دنده قیم آفته و از او ساباورن اگر جاری که دنده هل بجاتون چیه با میدمی جسد هفته خلکی ما دنگه خو بده با اوه با پارتی کرده با کرده نها لبده تشتي جرينج أوه راسته حمو بارتين كودا هلوتي خود يالكن كو أو قيمان قبولناك أو تشتكي باشا لي بيوسته أم حمو بهبرا هم بريوي هلوتي دولتي دلكر جاك دو الوسا باورم لتركيا بتايبتي اسطنبول أنقرة أنطاليا أدانا كو دنجي كودا لبده جبوه البجار تنا كالديتا partiya gel, komara gel, şikilyavan kırın, İmamoğlu, Tunç Soyer ve Nizam edilen partin sen hükümet. Ez hibidarım, bir alida, evet ki pişkiriye ki mezun var, Juberko, İro emin, sebedebeko Ankara, İstanbul edin ben. Çünkü ev mantık, ev mevcu, kulübe de kayyum halik dikare, levi başa razış bilir. وقت مثلا عبدالله ابراهیم و امین پریخانه تدیه برای هفن اجا امین پریخانه اجبو کو گلیا عبدالله تکه برای خواد که تینوید بن اجبو عیدامه دبی لاو دبی امینو از شیفم تو تاشتی يعني ایرو لور دستبی دور ور سر ويدر جمهور سر في قناعتين يعني ولات الديمقراطيك ده أصابوية سفتا عرفتنا سر أو كسانكو خلقي بقسي دبكي دنجي خانك هالشاشة هاتنا إيدنا مثلا أوي ده مثلا بكونوا مازك يعني أوي ملة وكيليان أندامي برلمان ستوارز بنديو ده وانا جبون قرباني أول فيجا دحت برلمان جابت زندان عندنا يكجي جزاء بقوار ارن اردم چما مثلا سر وی خالی از خازم بپرسم برستاشه يعني چما او برای اپوزیسیونی او هیویا کو هندکن رق حشك بيك پاره چنابه يعني اگر دروج لو هذا مثلا دنابره واو پارتين اپوزیسیون بون منج بو جهپد بجم يعني دوار روزان دا چینه بده کنگی اون کاربن همبر تشتکی تکوشی نمیدن دیگه CHP yani جمد درده براستي
بری سیویکی آداره شخه ناوی من ادگور من گو امی آلی ود کن بله. امی آلی کاری بدنوه چما مالی کاری من دا CHP AKP اقتدار 17-18 سال اقتداره و وان 5 سال داوی 4-5 سال داوی زیده باندور دستر کرده ما گو براوی گاویش بارا باویشه ام ناکمت بجارتنه کیل هم بری بدنوی CHP ناوی من تلافوز نت کش سترسا پشتی که زده استانبولی که 13,000 رای بو 85,000 رای یک هم بدر کتنی هینا نوب ناوی ما تلافوز دکه گود یعنی او وکا ترسه یا جی کارنا وها بیجن شخنی ترسه بالدولتي راه دابا مسار دولتي او AKP و MHP و CHP و بارتين تبدن باهر مثلا وقتك تذكركي درباي ولاد درتي يريشة كيف السداي ولاد برجي تذكرتشن باشور يعني كل سنة باشور وياجي سوري وقتك درتي تشتك CHP او دنگ دي ابراهيم شرك يعني بكورتاسي تبيت بيجي تبيه هكاك وقت مسألة بو مسألة دولتها مسألة بو مسألة حمود بنا يعني جابو راستو إسلامي ومحافظة كاروسا كلها حمود بنا شو ما كرد نكارن بيها يمكن مثلا أزلية هالجانب بيجم أز بيجم لتركيا تركان هالشقة دولتي واجهية ولان مسألة نتويدا جالك خطن والتين باهبتو او كماسي امد خدايا جبوي كي ما او كماسي خاصكو لهالبجاتني هالميدا كيم تربو هناك بارتين كردستاني لقال هدفها اتفاق شكل هناك تشينكل وام هي بيدان او سياسة المياه ام هي بيدان كو دوار روجدا كنت حمو بهبرا بمشن حمو بهبرا بمشن او تشتكي قالك كنجا اجل او هالمش او سياستك هالبش شينبا سفكتنجي نابا بوما نومينيكي مزن باشو كردستان دمكي سبب مسعود بارزاني ومام جلال لواشنطن هبدو توقاكي هاتم باهبدو هرمي كردستان آبابو او پشت رفراندوم او مسئله نابخویی چی بو قیانتی نابخویی او مسئله تیچو لی ایو دیسا هریه که مثلا هی جبر کردیسا کرد به همراه دمشن عین تشت لبو کردستان آباد يعني فان روجنداوي قال لك برلمانترين هدفي والين لاين هدفي جي بحصا يكيتي وبحصا هستين نتواتي يتكن براسي شيء عجب دبا يعني HDP شقا بارتيا تركي بجي ليش هدي نوتو 8 نوتو نه ايد نواه HDP ده چالكي وي ويكو نواه بيصير كردن يعني دي صار تركيا سياسة دكه احنا كرجي بجن ما مصطفى احنا كرجي بجن دبن هرچند حماليا و کاری هرچند یکو خون رجاندنا و قربانی و یکو هر زده بدل دادن اگر کرد منجی چما هاوقاسا يعني دبن کو ترک دبیجن دواري كردي دي عندك هدف اللاواست دواري كردي تجاكي وصل جهنا كردي ده يعني دبك وصا وانا جيبك ليه ده برنامج هدفي ده جي هي و ايه كنا ما هدفي جديد السنه حتى ايروج كثير اصلا ده نقصتي نقولت يعني وقت بعثا كردستان بكي ده هدفي جي ناس نشي وصل نقولت اوفر 5 سال جي 4-5 سال وان اتفاقی می کردستانی هدفه وکا پارتی کی کردستانی نوا اتفاق ده جیجی دست. جلک و سببی شخصیت کلیه بورکی ان تتخذی به هلوس جلک زده دانش آی ممتاز. دفرده اول جدای. يعني از دفرده يا حتى يرو هدفه جمرة اصلا يجي در نقصتيه. عادي كارميه جبو اتفاق يجي يعني تويه كرد. هم کرده باکور نوانده باشو روزا ارك دایته يعني ارك يعني بتشكريه رياض تفكير رياض بكريه از باسا استاد بديع زمان سعيد كردي بكم كو لسر في مساله يكتي قال لك تشتك خوش كوت يكو نبجا هجر ون سي كسبن ون جدا بن جهف اياك ددويا سسيه بس دمك ون هاتن جمهف ون دبن صدو يازده ميناك تشاو وز بدي
میناکێک چاوەیە نمونەک لكن چاوەیە gelek cî xudaya rastî هەگەر کو هون جدا بن Aynen. دێون بن سسێ ya هەگەر کو هون پێک ببن اون بوونە چەند sed u yazda 111 ئیشتاهی مەڤە بوویان نازبن Bali baş ئەمە تاشتەیە خۆخۆن ساعت و نوشیجان بەز بێژم ژمێرە و ڕۆژێکی خۆشی بۆی هەموو تەماشەوان و بینەرێن گۆدا نەها بێ دەمەبێ کەلی ئەس بژم خاطر هەر شاد بەختەوە کەرم Bas. مهدی مطلو خودێ پێشکەشوانێکی gelek Hoş bu. gelek خۆش و gelek شیرینە شێوەی لە